तो tono no khulum ka ani channel kai tomung no rok ani channel no takpan subscribe khlaiyo khong kai subscribe khlai ready ang katal job advertisement te online information related videos sanam nga phaidi tini kaisa katal notification ai lainai omo rijaka South Tripura district ni bukhaktei nge norok video no paithak jorate nai tongdi kaham ka saimana bagai nga phaidi official notification ai laine omo ka official notification Obo Rizakha, Government of Tripura, Office of the District Education Officer, Bilunia, South Tripura ni bukhakte on notification Rizakha. Gangkai on notification 19 September 2022 Rizago. Tai o jaga o work and interview tlangjak nai post gangkai residential hostel o girls hostel tongo te boys hostel tongo South Tripura ni o jaga o ngnai obo 26 September 2022 ongnai gangko jago rejak tongo Chamber of the District Project Coordinator District Education Officer South Tripura wa najaknai gangkai obo 10:30 ni simi 3:30 pm jora tongnai obo haisaka gangkai je interested candidate borokno sajaka physically thangi norokni plain paper application tlangai te tuma bo hostel apply khlaina ne bo post apply khlaina ne passport size ni photo tlangai te original joto document tlangai self attached photocopies all joto document certificate tlangai norok ma thangnai interview ni saka gangkai ajagao rijakha name of the hostel interview ajagao charta hostel tongo gangkai vacancy for warden tai part time teacher ni bagai tongo o jagao kaisa tongo residential hostel girls attached to Dosro de Memorial Residential Higher Secondary School o jagao warden to tlangjak lak tai part time teacher khoroksa sini tongo o jagao tlangjak nai gata kaisa tongo residential hostel abo girls ni burirok ni gangkai o jagao bo warden ni gangkai kaisa post tongo unreserved post tai reserve post to sini rong ni gangkai part time teacher tong gata kaisa tongo residential hostel boys abo angkai Srikantabari Higher Secondary School o jagao tlangjak nai sini khoroksa tongo part time teacher tai warden o unreserved post tongo kaisa oro unreserved post to sini borok apply khlai mano tomungno norokni qualification tongka apply khlai de tai kaisa tongo KGBB type 4 o jagao angkai krei no o jagao unreserved simise kaisa tongo tai o jagao terms and condition rijakha terms and condition to pulao no rijakha o jagao obo angkai purely contract basic singnai 1 year ni bagai angkai obo 1 year ni bagai contract basic singnai tomung no norok interested tongkai ba apply khlai nai di norokni qualification milikhai warden ni bagai angkai o jagao 22,000 rijaknai per month tai part time teacher ni bagai angkai 10,000 rijaknai hinai oro saka angkai o jagao norok tomung no norokni qualification milikhai to apply khlaina di tomung no norok khlaina musungkai o jagao warden ni bagai angkai bo TET qualify pano jak angkai apply khlai mano tai je unemployed youth tongnai brok ni graduate degree tongnai omo BA BSc BCom tai logio B.Ed degree tongkha angkai warden ni bagai norok apply khlai manai angkai TET qualifying akare norok graduation khaiye tongai logio B.Ed khlaijak angkai warden ni bagai apply khlai manai ta kaisa tongo part time teacher ni bagai angkai abo angkai TET qualify bo rimano tai je unemployed youth graduate pajak logio B.Ed hai ke DLED khlaijak tongkha angkai apply khlai manai haipano preference rijaknai je B.Ed khlaijak borokno preference rijaknai gangkai o jagao preference gobang kok khai rijaknai je candidate a je borokni block subdivision ni area ni bisingo tongnai candidate dongno a jagao preference gobang kok khai rijaknai gangkai tomung no norok a area ni a block ni a je hostel ni abo rumani aro norok aro ni nongui tongkha angkai norok apply khlaina di norok ni bagai preference gobangma tongo gangkai mo 26 tarik ongnai norok 26 tarik ni sikang physically thangai oro rijakha the Chamber of the District Project Coordinator District Education Officer South Tripura District Bilunia South Mirzapur High School Complex o thangai
Hingkai tinin bagi amsunong situng jotono no hambai.